Mwenu bantu nyino mwana nyini ihene mazima bini nyebuze chikutwara data yanjye ya Airtel takuchimanya nchitaho data namweta naita Bruce namuza kunkashe simu ate simu yawe settings zikande bit setting kumba akakwata ya 3 gabane yagumana nyunyuta data yanjye ate nanyenda mwete murasa numuza kumango abantu no behakana yo Bruce Gaya tereka. Rusano kumano onyeka. Rusano kumano onyeka. Sikunkuba ninkwenda nontegeka tindisho ija justama bazi. Ite det. Yoka nasuwa kunko vanyaka. Jesus! Anya na Bruce chenda kuzo ngambira mazima. Bruce nuwa kuzengoye kwato yetatu gabana simu yanja. Ite det. Nyona tugabanete. Nina nyoto tugabane ya unimbani mfachinaye. Hino ndizo kuba nacho kwato ninga chikweleka ngwayimba chitaho nichiyanyo dada tina chisho. Ngabana. Ati ko kundoje to musokole je kunkuba ntashomeye nimbura obweje hono nimbura kureba. Tenaza kula message nkara message za waha ejigite kwebiri sangure. Cyo sobeno yeta usangura ati noje ko kundoje to musuru. Ekyakashati cyenchi nako muno cyo kuzanza. Bruce abonche no muzo busi. Tinda kwase kakugure simu kakukora buri kimwe ngambira abonche no beno ko sadata yaje. Hii dadi ninjira ba Airtel no bati na amba yanje automatically. Niyo tinga wasa jikwato. Ninga no shanka tumami no adinjira. Atkanda ni chikana gamba ni no. Gamba tinda kuyebura kimwe ngambira. Na Airtel nyo kanga bede. Hadi ni kumuga. Aujourd'hui. Kungati dada wanchi no telos. Kani mang na Airtel nyo tinga dadi. Kanda duwe waka kakunteli za kushwazi. Noni za kushwazi mbantu. How fast do we have this? Bruce attention. Não shwaza chi. Akuja muna kwatra data yanje non shwaza chindani. Non shwaza chiwe ni no basa ku no mbasa no kumbasi. Ate dadi wansi chiniga. Niza kuzombruzu mugambira mazima ngambira na bakristine tokuzara. Kanto ine man gechi. Kwani sechinga dadi. Naza kugamba. Attention Bruce. Niza kuzumkarsa ni meram sande ni ngamba mazima. Ukanyora hanga kore chi. Bruce ni kufikana traza kuga ranko ni. Ndo mobe no kure byo bwenje. Inaza kuga ranko ni. Ungaranko ni nanyenda kuzumkarsa kakushwaza omba kustayo bahabo kwalisabo kunda. Nimbagamba munosiba no nyachituzi ngomondo kajira man getishija twekamani ozara. Chano banzo pese. Zakasende. Bwenu wayindo jindo bagambe. Niwakuje kunaje kuzara ukabanza wakwata wamponda mugongo. Inga niyo kuntegeka wakuje. Ati dado manyiro tagama binji. Dekanje. Sakura yori yorare. Resonation. Aujourd'hui aussi, c'est